live! Long live! Long live! KSA, long live! Long live! Long live! Manja Aussie, go back! Go back! Go back! Manja Aussie, go back! Go back! Go back! Manja Aussie, go back! Go back! Go back! KSA, long live! Long live! Long live! KSA, long live! Long live! Long live! Bangladeshi ko hataw! To Prangsi Pini Sulangdo Karbiara Pan Nilitum Karbilo Charlie Song Pen Isiki Pachini Pon Kangtung ke Lahen Lo Je Nilitum Ladak Manja Ahawaralong Dak Keng Sang Asotum Mate Dak Muslim Mia Khai Tum Dak Lang O Kachojor Bo Kachojor Pen Penangan Dak Kamang Ke Klam Nundolo La Sehala So Di Malong Bang Isi Karbilo Charlie Song Pen Ke Tek Dam Long Ke Lalo Dak Jari Terong LP School Arai Long Alang Litum Akitu Ki Ui Ke War Hala bangso akitu kiui kiwara di malong school perong jera potsi hala dako sumartum loke charli sumartum a problems do kokna pupen karbilo charli songari soe jangtum tamlo hala so por husitame nilitum penang an duty ki claim ben thegulong lo panisi abang kelalo alang litum la akitu kiui abang lang roy long kiwara joine nilitum karbilo charli song ben heptum cheksi alang litum a phan same penang an than lo bojailo Puai Pisitame, non abangke, Karbilo Charlie Song at Tumbasi, a call abang Somi abang challenge. Karbilo Charlie Song of Pansi Ladak, Manja Tana Long Bang Pen, FIR and Pilo Nilitumapan. Lasila Bang So, a Karbilo Charlie Song upon FR Kipi Haidet, Kumar Amuni Law. Kona Arise Law. Alang Lidak, without any trading license, Alang Lidak Kamang claim. Alang Lidak, a law weapon Mesalali Kamang claim. Puai Pisitame, Ino Sukura Lipu. Abang pu Karbilo Charlie Song of Panaka challenge side. Lapen Halabang Somia Panki Sapordun. Abang ke Manjausi, Suraban Inti, Dak Osi Selang Li Panke, Alang Li Panke, Kachirai Dulo. Mia Panki Raiduna Bang pu Manja Osi Sorbon Inti. Lasi Alang Li Pan Niltum Karbilo Charlie Song Ben Pan Pamelo. Je Alang Li Gedak license of a Pinesi Kamang claim. Alang lidak, tanga rasa be pin si kam nang claim. La pen alang ni kam ke claim. Aki thu ki ui anta me lang roy long sigima. Ala ki war bek nang jetim ke wadam de posi ka bojai dun. Puai phis tame KSA tum hasi na ka challenge. La si pini Karbilo Charlie Song tum dak thana long tawang lo. A solution away. Osia bang tanang pulo. Dom a dudi a KSA pusinil phanang pulo pato we phun pen. La sinil tum pini bang lo. Penalang li pulo, nang li tum phan FRP delo, nang li tum halang nang vek nang popu. Are who is Manja Osi? Is he the protector of Bangladeshi? If he is the shield to Bangladeshi, he should go away with the Bangladeshi. We don't like him as an OC in Manja. Lasinil tungke, ning dupat piglo. Alang li thanda, Manja thana pen. Suspension ka lang pat termination si Pinangi. Why? Inot police asai kiplotang te rad farman for the people, for the society alang claim ngi. Public service alang li claim ngi. But alang li ke for the Bangladeshis alang li claim. For the Bangladeshis, for the Mias alang li claim da. Tas alang li phanda pen plung vek nang ji. La sini tuma demand ke lalo Manja Osi ko hatau. Karbiang long Manja Osi ko hatau, Manja bacau, Karbiang long bacau. Laki ni tuwa di man lo. Lapen Manja Osi pandak pen mat termination pibek nang ji. Manja Osi pak. Lapen labang somia pan. Non amat pini matak pen itu plung bek nang ji. Lasi ladak Karbiang long tulang do Karbiratu ansame. Karbilo Charlie Song tumas kaya sentiment. Ningki pung bes pini kerang. Aposi nang itu sampai nak ceratu nang po nak cerita nang po. Nili pan alang itu FR pidalo pulo nili kejal kita yang hantari dilo. Puai pita mela somia pan dak thelong le danang ji. Lapen dak osi pan thelong le danang ji. Lan lo nili hinpen dan tu Karbiang long sulang dorat teman an nili ke pacini kardom. Thank you. Go back, go back.